Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga oripno Allah na iman tupuman na ayatan numbagan sa mapunto ka usen naging kaiyap kilay tano saging kaiya video tano aging kaiya kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giin na makapantagaya si ko mga sambayang nga sunat si ko ano yan mga si ko mga faradu mga sambayang paliugat na sa tawa kabayan pa makambalay sa masjid walay niya si ko surga na siapa niya naging kaiya pangaloy mi aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigin man na iya ma min abdin muslimin يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. Pamana ay maana ini pad kumaanan yan mga bangsami na deden uripan a muslim asembayangan yan sembayangan yan aswaswat yang ku Allah si kuuman dun gawi aging kai asapulu agu 2 karakaat pamana din muslim urip na muslim sembayangan yan aging kai asapulu agu 2 rakaat si kuuman dun gawi sa aswaswat yan si ku Allah tatawuan sa pamana voluntarya kasi voluntarya mga sambayang sa kanabapaliugat inunta tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na imbelay sa kaniyan wallah sa walay si kusurga. Allahu Akbar. Kamano mansalungan na sa pulagu 2 rakaat no masya pa iurip no Allah kapanambayangan niya naging sa pulagu 2 rakaat kanabay ni paliugat kanabapad ko mga paliugat sambayang ay paggalawin siya paliugat sambayang na so subuh, so luhur, so asar, so mana niyan maghrib, so isya ina so paliugat si kuman din gawi sigud sambayang na sa tawa siap ni lagi sa pulagu 2 lius ang gingutan ni alitano alima wakto na ayem belasun Allah subhanahu wa ta'ala na ipumbelay Allah sa walay niya si surga. Allahu Akbar. Natay sa manut no masyap kay ni mga bangsa mi mga pagarian na adna walay ka si surga uman salungan adna walay ka si surga. Ano ka panbelay ni Allah si surga kaya manan yan na salungan na maurina kesuldan ka aging kutawalay ka si surga. Pamakaya man limong ka Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto naging kay 10 agu 2 sambayang sunnat usia pa utaw na adna walay niya surga nakatayas kanyan paganayon naging kay 2 rakaat si ko unaan o subuh 4 rakaat ko unaan o luhur na 2 rakaat ko uryan o luhur si manggo asar nada amatataguon si ko maghrib na 2 rakaat ko uryan o maghrib na 2 rakaat ko uryan o salatul isya sama nuto na 2 rakaat ko unaan o subuh si ko dab ka sembahyang sa subuh na 2 rakaat na sunat 4 rakaat ko unaan o luhur sa gingot da nga pasembahyang sa luhur na sembahyang sa 2 rakaat 4 rakaat langon na mga sembahyang man sa luhur na adman na 2 rakaat sunat si ko yan sa manuto na 8 rakaat na si mang uryan o maghrib na 2 rakaat si ko uryan o maghrib sa manuto na 10 rakaat na si mang uryan o isya na 2 rakaat 10 agu 2 rakaat na ginan ipambetuan sa sunan o rawatib ayamanan yan na umasya pa nan urip ni Allah na adna walay niyan pagipumbalay wallah si ko surga sa walay abagian yan walay na inutano idi po namari ang ano datara iya mga permio man nakanabatan ron natantuan dukawi
na tanto ang mapias wa may na pamagyan wala yung belas yang utos siya pun apa man naging utos surga mga bangsa amin na nagutop kap ke bati at tanong ko mga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pimbelaya muntia. Allahu akbar. Mga perlas na mga muntia, mga siminto niya naging kutayaman na mga za'faran. Subhanallah. Ipumbelay ka Allah subhanahu wa ta'ala. Saging kutayaman niya na surga. Yung kutayaman niya na arang alagid o lilit sa kala. Kebetadan si iku lilit, si iku surga. Na tumo di sa dunia na gusto mapapadalmon. Naigid ako ng utos sa timan na mansyon. Sa timan din na walay, kumpleto sa emanan yan na igagama. Sa din na emanan na mapkinanglan ka, kalangon nun matatago. Na ipumbalay ka ro Allah subhanahu wa ta'ala, asar ka masyap kaging kayamanan na sa pulago 2 rakaat. Si kuyamanan yan na uman salungan. Pangitano si ko Allah, kaya ko ang tanong sa deuan, at namiya ko tanong ilmo, saging kaya pimagusay tanong hadith, na minggulalan tanong, si ko taman nakagagat tanong na di tanong buka-bukalan, na mang ni tanong ko wala sa tawfiq, kaswalay di magalinalin ko puso, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik, thabbit qulubana ala dinik. Pagkandudungur ka no salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.